ndabashuje mwese abakurikiye BBC. None ni kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Uyu munsi turagaruka ku gikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026 cyegukanywe n'ikipe y'igihugu ya Espagne itsinze Argentine igitego kimwe ku busa. Ni igikombe cyabereye mu bihugu bitatu ari byo Mexique, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habayemo byinshi. Nicyo gikombe cya mbere cyitabiriwe n'amakipe 48 avuye kuri 32. SB abasesenguzi b'umupira w'amaguru n'abakurikiranye iri rushanwa babyakiriye bate? N'ubwa mbere kandi amakipe ya Afurika agera ku 10 yitabira imikino ya nyuma, kandi amakipe 9 muri yo akarenga icyiciro cy'amatsinda. Uburyo ibihugu bya Afurika byitwaye mu gikombe cy'isi turabigarukaho n'abatoza batandukanye b'umupira w'amaguru. Natumiye muri iki kiganiro Abdumba Rushimana na Umunyana Serafine bari mu Rwanda, Rukundo Jean Dodier uzwi nka Dodi umutoza wa Interstar nawe ari i Bujumbura mu Burundi. Uretse ikibazo cy'ibiciro bya tike zo kwinjira mu bibuga by'imikino zari zihenze cyane bwa mbere mu gikombe cy'isi, ikindi cyaranze iri rushanwa kidasanzwe ni ikurwaho ry'ikarita itukura kuri rutahizamu wa Amerika Folarin Balogun ku busabe bwa Perezida Donald Trump. Muri iki kiganiro turabigarukaho tuganira na Bayingana François, uyu yahoze ari myugariro ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport yo mu Rwanda mu myaka ya za 80, ubu akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gukuraho iyo karita itukura byanatumye ukuriye UEFA Alexander Seferin yanga kwitabira umukino wa nyuma wahuje Espagne na Argentine. Ese wowe ukurikiye iki kiganiro niki cyagushimishije cyangwa utishimiye mu gikombe cy'isi? Ushobora nawe kuduha ibitekerezo byawe. Ikiganiro n'Imvo n'Imvano mwagiteguriwe kandi murakigizwaho na Yves Bucyana. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Reka mpere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndi kumwe na myugariro wa kera w'ikipe ya Rayon Sport. Ikaze mu kiganiro cyacu, wabanza ukibwira abadukurikiye? Nagira ngo ntangire ngusuza Yves, nkuko ndagira ngo ushimire kunyakiriye, kandi nitwa François Bayingana, nkaba mba hano muri Amerika, muri Indiana, nkaba maze imyaka 34, nkaba mfite umugore n'abana 4, nkaba ndi principal muri high school hano muri Indiana, ariko nkaba na pasteur. Rero nkaba narigeze gukina Rayon Sport kuva muri 83 kugeza muri 89 mbere yuko nza muri Amerika. Ugeze muri Amerika waba warakomeje umupira? Hari abantu batibuka cyangwa batazi amakuru yawe baheruka nyine igihe mwakinaga mu ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo nakomeje gukina kuko nagiye mu by'amashuri nyine njya kwiga, narawukinaga gusa byo kwidagadura. Ariko twebwe hano aho ngaho nyine muri Rayon Sport natangiye niga muri Petit Seminaire muri za 82 na 3, hanyuma ndakomeza no muri universite, indi muri Universite y'u Rwanda mu gice cya mbere. So nakinyemo imyaka 7 actually. So nkaba rero nari nakiranye n'aba Chrysostom, ababibuka, n'abagasana, n'abamiko. Twari dufite ikipe nziza cyane, ndetse na Murangwa. Sije ko Murangwa yari mutoya kuri twebwe, ariko yaratangiye kuzamuka akina mu izamu, azakomeza nyine muri za 90. Ni amateka akomeye cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Turavuga rero ubu ku gikombe cy'isi cyarangiye mu cyumweru gishize, cyegukanywe na Espagne itsinze Argentine igitego kimwe ku busa. Wowe nk'umuntu uba muri Amerika, ndabanza kukubaza, imikino hariyo washoboye kujya ku kibuga kureba cyangwa wayikurikiraniraga kuri televiziyo? Nayikurikiraniye kuri televiziyo, nta nagiye kureba kuko yabereye kure. Wenda hari mbivuze ko 94 izabereye za Chicago hafi aho dutuye, twarazirebye, ariko izi ngizi zo zabereye kure, kandi babizi ko ari zabereye muri Canada no muri Mexico.
ariko izindi zino zabereye kure, ntabwo naziraga kuri televiziyo imikino uko yagendaga. ibyo ari byo byose warayikurikiye, hanyuma ariko hanavuzwe ibintu bya tike zo kwinjira ku bibuga zihenze, ariko nanone dukurikije uko twabibonye ibibuga byabaga byuzuye abantu ari benshi mu buryo budasanzwe. Ko havuzwe tike zihenze cyane ariko tukabona ibibuga byuzuye, byaba byaratewe n'iki? Ikintu cyatumye amatike koko yari ahenze, narebye koko ibiciro byayo yari ahenze, bigitangira yari ahenze, ariko hari ukuntu nabonye ko byagiye bigabanuka, kandi abanyamerika bamaze gukunda umupira w'amaguru cyane, usibye ko hari n'ibindi bihugu byaje kubera ko amakipe yari menshi muri iki gihe nyine yagiye muri iyi World Cup, ariko stade zaruzuye kubera ko abanyamerika basigaye bakunda umupira cyane, kuko nabonye World Cup 1994 yabereye ino, hari difference nini cyane kuva muri 1994 kugeza ubu ngubu muri 2026, kuko urubyiruko rukunda umupira w'amaguru rukajya rero n'ababyeyi, so niyo mpamvu twagize abantu benshi cyane muri iyi World Cup. Ibintu byagiye biba muri iki gikombe cy'isi bigatera urujijo ku bantu bamwe na bamwe, cyane cyane icyavuzwe ni ikarita itukura y'umukinnyi rutahizamu wa Amerika Folarin Balogun, bisabwe na Perezida Trump ko iyo karita y'umutuku ikurwaho. Mwebwe aho muri Amerika wabonye abantu barabyakiriye bate, babifashe bate? Abantu benshi ntabwo babishimye, n'abantu basanzwe wenda badakunda n'umupira, ntabwo mu cyongereza baravuga ngo we can't change the rules in the middle of the game. Ntushobora guhindura amategeko y'umukino igihe umukino urimo. It's a saying, ni proverb ya hano muri Amerika bavuga iyo ntushobora guhindura nyine ibintu umukino dufite. Hari amategeko agenga umupira w'amaguru, hari ibyo bagomba gukurikiza. Niba ubonye ikarita itukura ntongera gukina umukino ukurikiye, birazwi ku isi yose, ariko rero kugira ngo habe intervention ya perezida byababaje abantu benshi, nta nubwo ari abantu bo hanze gusa mu bindi bihugu, ariko na hano ntabwo babyumvise, ntibabyemeye, kuko bituma hataba it's not fair, ntabwo ubona uko kurengera mbese cyangwa ukarengera kubera wenda ukurikije imbaraga ufite cyangwa the power ufite wowe kugira ngo ubihindure. Rero ntabwo abantu babikuze, ntabwo byari byiza, kandi sibyo ko Amerika itakomeje, byatumye biceceka ahari wenda, ariko abantu ntabwo babyibagiwe. Tugaruke ku ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wowe nk'umuntu wabaye umukinnyi ugakina ku rwego rwo hejuru, Amerika twabonye mu gikombe cy'isi, tumenyereye ko atari igihugu cy'umupira, wibaza ko yerekanye ko ibintu byahindutse? Yego byarahindutse rwose, nk'uko nabivuze kare, going back to 94, nyine mvuze kuri World Cup yo muri 1994, barakinnye ariko wabonaga batari babimenye cyane, ariko hari ibintu byahindutse cyane. Abasore abana batoya batangiye kugira nyine za academies. Iki gihugu ni kinini cyane kandi gifite abaturage benshi, miliyoni 400 z'abaturage. Rero muri za state zose, muri za leta zose haba harimo abana bakina umupira w'amaguru, ariko rero nk'izo muri za leta zo hepfo zitagira winter, zitagira hiver, biraborohera cyane kuko bakina umwaka wose amezi 12, bakaba bakina mu makipe mu bibuga hanze. Ariko twebwe tugira za hiver, bituma abantu bakina amezi wenda nk'umunani, amezi 7-8, ubundi bakajya indoor bakaba bakina, ntibibe advantage cyane. Ariko byaragaragaye ko Amerika nayo yarishimye kugera hari ashaka gukomeza, ariko byagaragaye ko umupira w'amaguru uri mu genda utera imbere cyane. Wibaza ko mu myaka iri imbere Amerika izaba iri mu bihugu bihangana n'ibi tubona bimenyerewe mu mupira w'amaguru, Espagne, Argentine, Ubufaransa, Ubwongereza, Amerika nayo izagezaho ihanganira ibikombe nk'aya makipe? Yes, ndabona ko bizagezaho izaba ikomeye,
kubera ko dusigaye tubona abana benshi bajya gukina i Burayi baba porofesiyoneri i Burayi, kandi n'iyi ligue ya hano MLS nayo ubona ko ifite isigaye MLS ni association ni ligue y'umupira w'amaguru hano, ubona ko isigaye igenda ikomera kubera ko barokrita abakinnyi beza bagiye wenda nko kuri tayiringa barangije i Burayi bakaza hano, nka kuri babonye ukuntu Messi yagiye muri Miami, ikipe yagiye itera imbere cyane, bakagenda bazana n'abandi bakinnyi, ukabona ko ikipe yagiye kabisa itera imbere, itangira kuba iya mbere itwara ibikombe, bigatuma rero abantu babikunda, n'abana batoya bagashaka gukina nka Messi. Rero ndabona ifite ejo heza hazaza. Bayingana, reka tube duhiniye ahantu ujye kure, turakugarukaho mu kanya. Mu Rwanda ndi kumwe n'abatoza babiri, mpere kuri coach Abdou, abanze yibwire abadukurikiye. Ego murakoze, nitwa Mbarushimana Abdou, ni umutoza w'umupira w'amaguru, ubu muri iki gihe ndi muri ekipe ya Gasogi United. Urakoze cyane. Hanyuma kandi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'undi mutoza w'umupira w'amaguru. Murakoze, nitwa Umunyana Serafine, ndi umutoza w'umupira w'amaguru muri Academy ya Paris Saint-Germain, nkaba umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu, nkaba ndi n'umutoza ndi umwarimu wigisha abandi batoza muri lisansi zitandukanye C na D ku rwego rwa CAF. I Bujumbura mu Burundi kandi ndi kumwe n'umutoza nawe uzwi muri icyo gihugu. Nitwa Rukundo Jean de Dieu, ariko benshi banzi nka Coach Dodi, ndi Umurundi, nkaba ndi umukoca wa football muri kino gihe, nkaba ndiko ndakorera muri ekipe ya Interstar kina première division mu Burundi. Coach Dodi, reka mpite nakubaza, wowe Espagne yaragutunguye itwara igikombe? Ese mbere yaba yari muzahabwaga amahirwe? Novuga ku ruhande rumwe ko habayemo gutungurwa, novuga ko natunguwe kuko uravye ni ekipe mu ntango za rino higanwa wa favori wari bahabwa amahirwe menshi yo gutwara kino gikombe. Nibaza ko ekipe ya Espagne ntiyari irimo, ariko uravye ku rundi ruhande naho novuga ko atangwa kwabayemo, kuko uravye ni ingene ekipe yatanguye higanwa n'ingene yagiye irakurira muri rino higanwa. Nibaza ko aho yagenda itsinda hose yatsinda, ubona by'ukuri ko yari bikwiriye. Nuvuga rero ko uruhande rumwe harabayemo gutungwa kutari mu bafavori, ku rundi ruhande novuga ko ni ekipe, ni igihugu catwaye mondial kibimerita, ubona ko by'ukuri ni ekipe ikina nka ekipe nk'umugwi bakinira hamwe, utavuga ngo ikonta ku ma individualité, kuko ama individualité yari arimo. Nibaza ko na meme na Yamal abantu bavuga ko bari bashobora kugendera ko, ugiye kubiraba neza bavuga ko Yamal atari yahetse Espagne muri kino gihe. Ni ekipe yari yatwaye kino gikombe bimerita by'ukuri, ubona ko kuko nambukuyemo igihugu cy'Ubufaransa muri demi finale ugakina na Argentine, kandi muri izo match zose abo nibo bari favori ba mbere, nibo bari bahagwa amahirwe ya mbere, Ubufaransa na Argentine. Waga bose Espagne ikaba yabatsinze by'ukuri, ubona ko ibasumbya. Niba ko ekipe Espagne yakinye nk'umugwi gusumba mbere ama ekipe yandi yaragiye ifise ama yaharura ku ruhara rw'uko bajeri babo bakomeye, uravye nka France ukaraba atake yabo umwe wose ku giti ciwe, uravyiza Argentine ukaraba ba Messi, ukaraba Martinez, ba Alvarez, hari aho ashobora guhagarara ukavuga ati wazoheka ekipe. Mugabo kuri Espagne ni ekipe by'ukuri hatsinze la meilleure ekipe, by'ukuri ekipe yabimerita, kuko match zose batsinze bashyize mu quart de finale, demi finale na finale, ubona ko ari match by'ukuri batsinze avec mérite. Ibyo rero umuntu wese yaneze no kubona iki ekipe cyatwaye igikombe cyatwaye na Espagne, kuko by'ukuri yagitwaye ibimerita, yatsinze abahagwa amahirwe yo gutwara kino gikombe uyu mwaka, kandi batsinda ibasumbye bigaragarira uwo ari we wese. Uhite unakomerezaho utubwire uko wabonye amakipe ya Afurika uburyo yitwaye, ese niko wowe wabitekerezaga?
Ku ruhande rwanjye navuga ko uko ama ekipe yaserukiye umugabane wa Afurika yitwaye atari neza, navuga ku ruhande rwanjye bavuga batitwaye neza kuko kuva tubagikina amapure mondial itangura mu mapure tukabona ibihugu 9 ku 10 byaserukiye umugabane wa Afurika bigeze muri 16e de finale. Umuntu wari wese yarishimiye iyo ntambwe kandi cyari ikintu cyiza cyane. Mugabo ugiye kureba byakurikiye muri 16e de finale 8e quart, urabona ko ibihugu byacu by'ukuri bitabandanije kwitwara neza kuko harimo ubushobozi ibihugu bimwe bimwe nk'izi za Cote d'Ivoire, za Senegal, za Egypte, wabona zari zifite ubushobozi, meme na Cape Verde zari zifite ubushobozi bwo gukora ibirenze aho zageze. Nuko bitakunze uravye uburyo zavuyemo, suva ko zaba zasumbijwe n'ivyo bihugu bindi bihugu byazikuyemo. Kubw'ivyo rero nicyo gituma je novuga ko ku ruhande rwanje ntashimishijwe nuko ama ekipe yaserukiye umugabane wa Afurika yitwaye, kuko amenshi muri yo yarafite ubushobozi bwo gukora bwo gushika aharenze aho yashitse. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Mu Rwanda nabibabwiye ndi kumwe na coach Abdul Mbarushimana na Serafine Umunyana ari kuri telefone aratwumva. Gutwara igikombe kwa Espagne ko arabatunguye. Ngira ngo ekipe ya Espagne yerekanye ko ari ekipe nziza, ariko umukino wa mbere navuga niwo wabagoye. Basa nk'abagowe gutangira irushanwa, ariko bageze muri final bari bamaze kwerekana ibimenyetso by'uko ari ekipe nziza, bari bamaze kwerekana ibimenyetso by'uko ari ekipe yatwara igikombe cy'isi, kuko bageze muri finale. Muri iyo mikino yose bakinnye bamaze gutsindwa igitego kimwe, kandi bagiye gukina finale ari match ya 8 bagiye gukina. Ekipe rero ikina imikino 7, mu mikino 7 ugatsindwa igitego kimwe, urumva imikino 7 ukubye n'iminota 90, abantu bagatsindwa igitego kimwe kwirushanwa ryo ku rwego rw'igikombe cy'isi. Ngira ngo iyo ekipe iba yerekanye imbaraga zidasanzwe. Icyo navuga, gutwara igikombe kwa Espagne bisa nk'ibyantunguye ku ruhare rwanjye. Espagne mu gutangira kwayo yari ikipe nsa nkaho ntahaga amahirwe, ariko uko yagiye ikina yari ikipe yagiye itanga icyizere mu mikinire yayo kugeza itwaye igikombe. Reka turebe ku makipe ya Afurika. Amakipe ya Afurika ubona yaritwaye ate? Makipe ya Afurika navuga ko yitwaye neza, cyane cyane ko hari amakipe abona ko yarenze icyiciro kibanza, hanyuma hari n'amakipe yageze ku cyiciro gikurikiyeho, ndetse hari n'ayageze kure cyane. Ku bwanjye ikipe yantunguye cyane Maroc, ikipe ya Cape Verde uburyo yatangiye. Amakipe ya hafi ya yose ubona yaritwaye neza, urwego rw'umupira wa Afurika ubona rwarazamutse. Ama ekipe ya Afurika muri rusange jewe navuga ko yitwaye neza. Wenda nka ekipe yagaragaje urwego rwari ruri hasi ni ekipe ya Tunisia. Wenda muri rusange haba harabayemo n'akantu ko gutungurana, kuko nk'ibyo Egypt yakoze aho bagarukiye nta muntu wizeraga ko bahagera, kandi ukabona ko banatashye bagoye cyane ikipe ya Argentine. Kuri Maroc ntabwo cyari igitangaza, kuko umwaka ushize bageze kure kuruta aho baviriye. Coupe du Monde yaherukaga 2022 bageze kure kuruta aho baviriyemo ejo bundi. Ukabona rero muri rusange ko nka Afurika dukunze kuzira ibintu bibiri, cyane cyane ni mentalite yacu, kuko match nyinshi bageraga nko ku munota wa 86 ari twe turi imbere. Hari naho bageraga bafite difference y'ibitego bibiri, ariko mu minota nk'itanu, mu minota 8 ukabona match irabahindukanye, babuze uko bitwara, babuze uko bakina, ugasanga batangiye kwankesa ya difference bari bagize, ahubwo match ikajya kurangira aribo bayishyizwemo. Ntekereza rero ko giye mbifata mu buryo bubiri. Icyambere ni mentalite yacu igomba guhinduka, kuko abakinnyi navuga ko dufite abakinnyi bakina ku rwego rwiza, nubwo atari benshi, ariko usanga biriya bihugu navuga ko ari ibihugu by'umupira nka za
za Cote d'Ivoire, za Senegal zirabafite. Ariko noneho ikindi kibazo wenda bagira ni ukudategura abakinnyi benshi, kuko urasanga nko muri iyo minota bakoze nka remplacement 5, ariko ugasanga urwego rw'abaje nabo basimbuye birahabanye, rimwe na rimwe nabyo bikagira uruhare mu gutsindwa muri iyo minota kwayo ma equipe. Ugasanga rero baramutse bateguye abakinnyi benshi, bakohereza abakinnyi benshi ku mugabane w'i Burayi, shampiyona zacu zigakomerana birenze uko zimeze, amarushanwa yacu, amarushanwa nyafurika, ndavuga izi za Champions League, za Confederation, zigakomera kurushaho, ku buryo nazo zadufasha gutegura abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru bashobora kujya muri ayo marushanwa akomeye y'igikombe cy'isi, ntibagire complex, bakaba bafasha ibihugu byabo. Jewe navuga ko ama ekipe ya Afrika nubwo buryo bubiri nabonye yaragiye azira cyane. Hari ikipe yagutunguye mu makipe ya Afrika? Navuga ko natunguwe n'ikipe ebyiri. Natunguwe n'ikipe ya Cap Vert. Ikipe ya Cap Vert ntabwo wabonaga ko biriya bintu yabikora, ariko yageze irabikora, ndetse ukabona iratsindwa bigoranye. Ntabwo jewe natekerezaga ko bakina kuri ra rwego. Hanyuma inde ekipe yantunguye ni ekipe ya Congo. Ekipe ya Congo yagiye ikinya amantuze kubona itike, ntabwo yabonye itike direct, bakinya ama match ya barrage, ukabona ko wenda ntabwo batangaga icyizere mbere, kuko iyo baza kuba batanga icyizere baba barabonye qualification batarinze kujya muri barrage. Navuga rero nabo bagerageje kwitwara neza, kandi ugasanga barakinisha abakinnyi ibihugu by'i Buraya benshi nabo bitafashe, nka bari bakinnye mu ekipe y'abato y'Abongereza, ariko mu bakuru ntibabafata, nibo bagiye bazamura urwego rwa Congo. Nabo ni abantu batunguranye, navuga muri rusange ko bagerageje kugira igikombe cy'isi cyiza. Hari ikintu abantu bibajijeho kubona ibihugu cyane ibihugu bya Afrika, amakipe y'ibihugu bya Afrika gutsindwa ku minota hasigaye nk'iminota 4-5, ikipe yari imbere ukabona indira yishyuye muri iyo minota ya nyuma. Amakipe hafi ya yose yatsinzwe ku munota wa 86. Utekereza ko byaterwaga n'iki? No kujya kudefanda cyane bakananirwa? Ubona byaratewe n'iki? Biriya bintu akenshi iriya minota ya nyuma buriya ni force mentale, no kumva d'abord no gusuzugura iyo ekipe muhanganye, abantu ukabona ko determination iraje, ntumenya aho bivuye, bamwe basubiye inyuma, abandi barazamutse mu myumvire, ugasanga bishyizemo bati aba bantu ntibagomba kudutsinda, kandi koko ukabona birabaye muri iyo minota isigaye mu iki. Donc navuga ko biba byarapfuye mu myiteguro, ntabwo imyiteguro iba yarabaye myiza cyane, ku buryo bategura bajya muri iyo competition kuko biteguye kujya gukina iyo competition no kujya kuyitsinda. Ibindi bikubiye muri biriya nari navuze mbere, gutegura abakinnyi benshi kugira amarushanwa akomeye, puis noneho niyo mentalite yo gutegura irushanwa ubwaryo. Irushanwa tugiye kujyamo ni irihe, turarikina gute, ugategura abantu cyane cyane muri mental, ku buryo bajya muri iyo competition. Urumva ni competition ya haut niveau, ni irushanwa ry'igikombe cy'isi, abantu bagomba kujyayo nyine bari tayari, bashobora gutana iminota 120. Ntabwo ari ukujya gukina iminota 80, ntabwo ari ukujya gukina iminota 85. Ni wowe ufite umukino, ariko ugasanga uko umupira ugenda ujya mu kurangira, ugasanga match urayitakaje kandi ari wowe wari uyoboye. Byari byaparvenye gushika muri kimwe cya 16 cirangiza. Ugiye kuraba uko byitwaye byinshi uko byagiye bivamo, za Cote d'Ivoire, RDC, Senegal, Cap Vert, Egypte, ukaraba uburyo zagiye zivamo n'uburyo bugenda bugomba gusa, utaba zatsinze mu minota ya nyuma makazigombora. Harimo zatsinze ibitsindo birenga 1, 2 kagomborwa, ugasanga birangiye barazitsinze ahubwo. Ivyo rero ucubona ko
ahari ahantu hari ikibazo, icyo kibazo nicyo dukwiye kurabira hamwe rero. Ku ruhande rwanje ngiye kubivuga mu buryo butatu icyatumye ibihugu bidashobora kwitwara neza kandi byari bifite ubushobozi bwo gushika aharenze aho byashyitse byo gukora ibyo birenze ibyo byashoboye gukora muri kino gikombe cy'isi. Igituma cya mbere, impamvu ya mbere ni uko ugiye kureba ibihugu biserukira umugabane wa Afurika muri mondial, ni uko benshi bagenda umenga bagiye guserebra leur qualification, non pas batagiye gukina ngo bahatane baze bagitwara canke bagere kure hashoboka. Ibihugu byinshi iyo mugiye gukina mondial biserukira umugabane wa Afurika biba byishimiye ko bizakina mondial bikagarukira ngaho gusa. Uko bizagenda hariya bo ni satisfaction totale ko bazitabira mondial, mugabo nta objectif bien déterminé bien défini baba bagiye bajanye muri iryo higanwa byo kuvuga ati jewe nifuza kugera muri quart de finale, nifuza gukinira kugitwara, kukigiye kuraba harimo ibihugu bimwe bimwe byotangura kwiyumvira no gutwara icyo gikombe. Uravye nk'izi za Maroc, ukaraba nk'ingene Egypte yari imeze, za Senegal, uravye abakinyi zari zifise, ziba ari ibihugu bikwiye kuja gukina mondial bafise intumbero irenze yo kwitabira. Mugabo benshi siko bigenda. Intumbero ya kabiri ni ikibazo sinumva mentalite ngano bivuga, ni faiblesse de mentalité. Kuko namba watsinze amagora abiri ukaya kugombora na minota ya nyuma, nubwo benshi bagiye bidogera abakoca, Jesse nashira uruhara ku bakoca gusa, ego hariho pourcentage de responsabilité yabo bafisemo, part de responsabilité bafisemo, ariko ntabwo nabishira ku bakoca gusa, kuko namba ufise abajera la majorité ya professionnels bakina dans de grandes équipes mu meilleur championnat du monde, mukaba badashobora kujira iyo avantage de début baronse kugeza ku minota 85. Ibyo navyo harimo ikibazo do mentalite, kuko bategezwa kuba ari abantu uhagaze kuri experience no kuri niveau bakinako bashobora kwiyumvira kugira ibirenze. Mbwa namba byarashitse ku gihugu kimwe, bibiri, bitatu, bine bakava muri ubwo buryo, ni ikibazo kiri beaucoup mental gusumba uko kiba technique et physique, tactique aussi. Ni ikibazo gihagaze ku myumvire kuri sur le mental plus que aspect yandi ngenda avuga ya technique, tactique, physique. Impamvu ya gatatu no vuga ko ari impamvu twagiye tubona ko ibihugu byagiye muri ubwo buryo by'ukuri byafise avantage bitakaza ku munota wa nyuma, kandi bakinye nka 60-70 minutes bameze neza. Ni ikibazo de tactique, donc kugarda discipline tactique kuva ku ntango kugera ku mwisho wa match byagenda bigorana. Ni ukuvuga ko rero muri bagomba gucelebra qualification imbere ya sifflet ya nyuma y'ifirimbi ya nyuma, ahandi ugasanga discipline tactique byacanganye, ntibari bakwiye kuja kwifata uko bifashe muri iyo minota ya nyuma, ugatuma rero batakaza match muri ubwo buryo. Ni izo mpamvu zitatu, je me résume. Impamvu ya mbere ni ukuja kwitabira igikombe ca mondial nk'abagiye guserebra qualification babonye kucitabira gusa, atayindi ntumbero igaragara by'ukuri bagifisemo. Impamvu ya kabiri ni ikibazo simva ko ari cy'imyumvire, mentalite singe nakivuga mu Kirundi, ni faiblesse de mentalité. Icya gatatu ni ico mvuze cyo kudashobora kugarda discipline tactique kuva ku ntango ya match kugera ku mwisho, bikabaviramo rero kugomborwa ibyo bitsindo baba batsinze, avantage barafise kwitakaza mu minota ya nyuma. Jewe ahanini navuga ko wenda ni ukubura ubunararibonye ku mikino nk'iyi y'amakuranwamo, aho abakinnyi kujera iminota ya nyuma byasaga nk'aho bibananira kuba barwana ku ntsinzi cyangwa kurinda ibyo bagezeho. Ahanini byaterwaga no kuba bakoresheje imbaraga nyinshi bitewe n'uko bakinaga n'amakipe asa nk'aho abarusha ubushobozi cyangwa se abarusha umwihariko, bo bagasabwa gukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera. Bagera mu minota ya nyuma kuresista bikanga,
rero nta handi biva muri experience nge niko nabibonye. Coach, ariko hari n'abanenze bamwe mu batoza b'abenegihugu, aha turavuga nka Senegal, Cote d'Ivoire zifite abenegihugu, bavuga bati aba batoza urwego rwabo rwari urunguru, cyangwa se ntabwo urwego rw'igikombe cy'isi aho bageze hari ahabo, ukurikije uburyo ibihugu byabo byagiye bitakaza. Wowe kivuga biki? yagiye wabo ntabwo nemeranywa nabo, kuko nimba ekipe ya Senegal itozwa n'umunyagihugu ikagenda igatwara igikombe cya Afurika, jewe ntabwo nemeranywa nabo. Ahubwo nibasubire mu mateka y'igikombe cy'isi barebe ama ekipe, dufate nk'ibikombe bitatu biheruka, duhere kuri iki ngiki Espagne yatwaye. Espagne yatozwaga n'uwuhe mutoza? Turebe icya mbere ya Espagne, icyo Argentine yatwaye, yatozwaga n'uwuhe mutoza? Yatozwaga n'umutoza w'umunya-Argentine. Iyi iratozwa n'umutoza w'umu-Espanyol. Hanyuma wasubira inyuma gato ya 2018 ni Didier Deschamps, n'umufaransa, yayitwaranye n'abafaransa. Abatoza b'abirabura, abatoza b'abirabura ni kwa kundi twisuzugura, kandi ugasanga birakorwa natwe ubwacu, kuko bari abatoza b'abirabura amasomo biga, ibitabo basoma, ibyo bandika nicyo kimwe n'ibyo bari abazungu bandika. Uko hari n'abatoza b'abanyamahanga baferinze, niko n'abatoza b'abirabura bavuka ku mugabane wa Afurika nabo baferinga. Kuko none se Tucheri ko atagitwaye si umudage, Didier Deschamps ko atagitwaye si umufaransa? Urumva hose bigenda bikururana, ariko ni kwa kutiyaminiya navuga kwacu, twumva ko nta bintu byiza twakora, kandi nyamara natwe ubushobozi turabufite, kuko nimba Vincent Kompany ukomoka hano hakurya mu baturanyi ahagarariye atoza ekipe nka Bayern Munich agatwara champion imwe ebyiri, ntekereza ko nabirabura nabo hari icyo bakora mu gihe bo ubwabo bigiriye icyo cyizere, ariko nabo bakorana nabo bakagumiza kukibagirira. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Dusubire kuri Bayingana François muri Amerika. Ibihugu bya Afurika mu gikombe cy'isi, wowe ni ikihe cyagutangaje? Ibihugu bya Afurika byakinye neza, ntabwo byageze aho twashaka ko bigera, ariko nka Maroc yakinaga neza cyane, ifite ikipe nziza, ikipe iziranye, bamaze imyaka myinshi ubona ko bakina neza. Abo barantangaje, nasanze bari bafite ikipe nziza. Abanyekongo bakinnye neza, abasenegali bashoboraga kugera kure, ariko babonye ko bari bafite ibyo ugenda usoma, kandi ukabona no mu kibuga uko byagendaga hagiye haba ibibazo, internal fighting yatumye batagera aho bagombaga kugera, nka kuriya bari batsinze Ububiligi ibitego 2-0 kugeza ku munota wa nyuma. Biriya bigaragara ko ari ikibazo kirimo imbere mu ikipe, ariko ubundi bafite ikipe nziza. Amakipe yo muri Afurika rero wabonaga ko akina neza, afite kubera ko benshi bakinisha abakinnyi baturutse hanze, bakina bara professionnel cyane cyane mu bihugu by'i Burayi, ugasanga rero bakina neza kubera ko batojwe neza, bakuze bakina umupira w'amaguru. Ukabona rero ko ari amakipe yagiye akina neza rwose. Igikombe cy'isi cy'amakipe 48, ubu noneho FIFA irashaka 68. Wibaza ko umubare mwinshi w'amakipe ari bwo buryo bwiza, cyangwa hazamo n'amakipe atabikwiye abaye nk'uko bavuga, nk'uko twabonye wenda urugero nk'ikipe ya Tunisia ko itari ku rwego rushimishije?
yego ubundi harimo amakipe yo kwabonaga atari ku rwego rushimishije ngiye nkabona biterwa cyane cyane nuko n'ibyo bakoze by'uko ibyo bisigaye ari FIFA isigaye ikorera amafaranga menshi ubona ko ari business baba bakora yego ko harimo amakipe wabonaga atarakwiriye kuba ari hariya 68 byaba ari byiza ariko yose ari kuri level ya competition andi makipe aba ari rero ushobora kugira ikipe idakomeye cyane ariko if the team is at the level of competition iri ku rugero ku rwego mbese rwo kugira competition n'andi makipe byaba ari byiza 68 ntacyo atwaye nabyo ariko byaba ari byiza kuko ubundi naho ubundi imikino usanga igezeho ikarambira abantu boring ugasanga ikipe yatsinzwe ibitego 8 7 kubera ko izindi zirusha. hari uwavuze ati ibihugu 48 kubera ko imikino yaberaga mu bihugu bitatu bitandukanye usanga ntacyo bitwaye. Yego ahubwo nacyo nari nakibagiwe yari ibihugu bitatu bamugani bituma amakipe nyine ajya hose akaba ari amakipe menshi aho kugira ngo usare amakipe kuko yari amakipe makeya imikino iba mikeya nkuko byumvikana ariko yari amakipe menshi abantu barishima nyine kubera ko hari ibihugu bitatu ahubwo na FIFA nyine ikaboneraho akayabo k'amafaranga cyangwa k'amadolari ariko amakipe menshi ari ibihugu bitatu cyangwa 2 cyangwa 3 ni byiza cyane. Dusubire mu Burundi kwa coach Dodi kuvana ku mubare w'ibihugu 32 byajyaga mu gikombe cy'isi FIFA ikabigira 48 ubu noneho irashaka kubigira 64 mu gikombe cy'isi wowe urabivugaho iki? Ntabwo cyari ikintu kibi nibaza ko twagerageze kuenjoyinga kunezerererwa iyi mondial ya kino gihe uno mwaka yitabiriwe n'ibihugu 48 mu bace yabaye menshi kandi bituma n'ibihugu byinshi kurikirana kuko byaba byitabiriye ugasanga abanyagihugu baho n'uburere ibyo bihugu bivamo baritabiriye cyane iki gikombe cy'isi mu kukiraba kurite ku mateleviziyo no mu kwishikira aho kiyaho cyabereye ariko nibaza ko FIFA kwihutira kwiyumvira kuduza umubare ukava ku 48 ukaja kuri 64 ntabwo caba ari ikintu cyiza bari bakwiye kubanza bakarindira ku bihugu 48 nka edition nka zitatu sigakinika ari ibihugu 48 nyuma rero bakaziyumvira kuzaduza babonye ico byatanze ngaho 48 n'uvuga ko bwanje byagenze neza hari ibihugu byarebura amahirwe yo kwitabira mondial ariko usabye n'ibyagwije amahirwe yo kwitabira igikombe cy'isi ariko nibaduza bagashaka ku bihugu 64 nibaza ko ari ingingo izo bihagaze cyane ku budandaji n'ibyo FIFA yinjiza gusumba guhagarara ku buryohe bwebwe rino higanwa bw'agaciro abantu bari no higanwa n'uburyohe bwaryo niko ku ruhande rwanje mbibona. Nibaza ko rero ko kwihutira kuja ku bihugu 64 ntabwo zaba ari ingingo by'ukuri iri technique azoba ari ingingo ku ruhande rwa FIFA iri beaucoup plus financier kuko nibaza ko FIFA izakwinjiza ibirenze ibihugu n'ibyaba byinshi ariko ku kanovera karino higanwa nibaza ko gashobora gutakaza kanovera bigatuma n'abantu bitabira baraba izi nkino za mondial z'igikombe cy'isi batishimira uko karite donc karite y'inkino nyinshi muri izo nkino z'igikombe cy'isi kuko bizatuma inkino ziba nyinshi mugabo ndibaza ko la qualité du jeu de compétition izotakara gatoya. Jewe ku bwanjye kuba amakipe yakwiyongera mu gikombe cy'isi ntekereza ko ni byiza cyane kubera ko icyambere bizongera abakunzi b'umupira w'amaguru byanze bikunze niba igihugu cyawe kigiye guhatana byanze wabishaka utabishaka hari ahantu muzahurira kugira ngo ubirebe icyo ni kimwe. Icya kabiri bizongera urukundo abakunzi bakunda umupira w'amaguru bitewe n'uko hazaba harimo mukuru we icyo gihe azasabwa kujya kumufana kumureba akina ariko nanone nkabibona mu yindi angle ari igihe birasabwa ko bagomba kongera uburyo
batoranya mu makipe agomba gutanga umubare munini ugomba kujya mu gikombe cy'isi. Uburyo atoranywa birasaba ko bazashyiraho uburyo agomba gutoranywa kugira ngo batazisanga n'ubundi umupira watakaje umwimerere wawo. Kurenza 40 nangahe numva ko ari ikindi kibazo, ariko uko zari zimeze ubu ngubu bikomeje uku ntekereza ko byari byiza, kuko nubwo ziza ari nyinshi bien sûr harimo iziza ubona urwego ruri hasi nka Tunisia nk'uko wari ubivuze, ariko bituma habaho imikino myinshi, bituma tubona imikino myinshi, bituma naho bibananiza wenda, ariko ubundi biba ari byiza kuko bituma abakinnyi bakina amamatch menshi, natwe abareba tukareba imikino myinshi, kandi amahirwe akagira ibihugu byinshi yo gukina iyo competition, kuko buriya mu mupira w'amaguru igikombe cy'isi nirwo rwego, niryo rushanwa rikomeye kuruta yandi yose. Ntekereza rero ko bigumye kuri 48 ntacyo byaba bitwaye kuruta ko byakwiyongera bikajya muri 68. Icyo gihe bizageraho noneho buri gihugu cyose, buri munyamuryango wa FIFA ajya mu gikombe cy'isi. Numva kubigira 64 yes bashobora kuba byaremejwe cyangwa biri mu nzira zo kwemezwa, ariko jewe mbifiteho ubushobozi ntago nabishyigikira. Tugeze ku cyagushimishe muri iki gikombe cy'isi, ikintu ureba ukavuga uti wow. Jewe nashimishijwe na competition, ugiye kureba competition yari nziza, nubwo nyine Espagne yidistanze, ariko buriya mu mupira haryoha n'ibitego. Donc iki difference y'umupira cyangwa se igisobanuro cy'umupira ni ibitego. Nimba rero haratsinzwe ibitego bingana kuriya, yego ntabwo twabonye, kuko nka Mbappé ngira ngo muri 2022 yatsinze ibitego ahari birenze ibyo yatsinze. Ntabwo twabonye ababiteri benshi, kuko wasangaga amakipe agenda agabana ibitego, ugasanga nko muri Espagne nta muntu watsinze ibitego 5 ariko batwaye igikombe. Ni ukuvuga ngo ibitego byabo bagendaga babigabana, abongereza bakabigabana, ababirigi bakabigabana, abafaransa bakabigabana, nubwo wenda Mbappé ari we watsinze byinshi, ariko ugasanga nka Dembele atsinze 4. Jewe rero nashimishijwe nuko wari umupira ufunguye, ntabwo habayemo amablock menshi atuma tutareba umupira ngo twejoyinga umupira twarawenjoyinze. Hanyuma nkishimira nayo makipe yatunguranye, cyane cyane nk'aya yacu muri Afrika, ko ntuze Congo, Cape Verde, n'abantu baduhaye show, n'abantu badushimishije. Ubwo biragendana n'iki taragushimishije muri iki gikombe cy'isi? Navuga ko ntabwo nishimiye ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ntishimiye ni imitegurire y'irushanwa. Umupira ni umupira, politike ni politike, ntabwo dukwiye kubijyana, ntabwo dukwiye kubifatira hamwe, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Nimba rero hari ikipe yazaga gukina muri Kenya, muri Amerika, itahaba yamara gukina ikurira indege ikagenda, nta kindi gituma yurira indege ari byo bibazo bya politike. Jewe icyo ntabwo cyanshimishije. Hanyuma ikindi kitanshimishije ni imisifurire. Hari aho byagiye bigaragara ko amafirimbi atari meza. Hanyuma wakwibuka na speech yakozwe na Trump avuga ngo kuri carton rouge umukinnyi wa Amerika yari yabonye ikaza gukurwaho, bigatera ibibazo mu yandi ma equipe, avuga ngo natwe ngo iyo runaka yabonye ntabwo ari yo, ngo natwe ni muyidukurireho. En fait ni ibyo jewe navuga bitanshimishije mu gikombe cy'isi. Dusubire muri Amerika kwa bwana Bayingana, icyagushimishije muri iki gikombe cy'isi, hanyuma ariko kandi hari n'ikitarakunyuze? Icyashimishije n'amakipe wabonaga koko akina neza agatsinda, ukabona ibitego byinshi. Nk'abongereza bakinaga neza nubwo batageze kure, abafaransa nabo bari bafite ikipe nziza, ariko abaespanyol wabonaga ko bamaze igihe kinini cyane bakina baziranye. Muri 2010 narebye Espagne ikina na Hollande ku mukino wa nyuma muri South Africa, Johannesburg. Ubu ngubu ikipe y'abariya bana ubona ari ikipe iziranye koko, badafite abasitari benshi cyane, ariko abo bafite bose
umwe ashobora gutsinda igihe icyo ari cyo cyose baziranye, ariko bafite n'umukoci mwiza ureba umukino akamenya igihe bagomba kwataka, bagomba gusubira inyuma, kandi akamenya n'igihe agomba kurampurasa abantu kubinjizamo. So hari amakipe rero nagiye mbona akina neza, afite abakoci beza, n'abakinnyi bakina neza bafite fair play, ariko bitarashimishije n'iziriya za VAR, iriya ireba imikino, ireba ngo wakoze ikosa bagasubiza inyuma. Hari igihe wabonaga ko abarbitre batinda, cyangwa se ugasanga hari abarbitre wabonaga ko bareferees wabonaga ko bameze nk'ababogamiye amakipe. Ibyo ntibishimisha, cyangwa umukino ukaba urimo umuntu yakoze ikosa haje iminota 3 bakongera ngo basubire inyuma bamaze kureba muri VAR bagiye gutera penalty, bijya bituma umukino nyine ntabwo bishimisha abantu. Hari na biriya by'iminota 22 byo kunywa amazi, byo guhagarika umukino, ntabwo abantu benshi babyishimira, gahunda bidashimishije. Ariko usibye ko hari hashyushye cyane bagomba guhagarika, kuko imikino nko muri za Miami hari hashyushye cyane kandi harimo humidity. Nibyo rero nibyo nabonye wenda bitari byiza. Tujye i Huye, umunyana uracyatwumva, nawe gira icyo wavuga kuri iki kibazo. Ikintu cyagushimishije kurenza ikindi ni iki? Mu by'ukuri icyanshimishije muri iki gikombe cy'isi, uretse kuba ari igikombe cyakiniwe mu bihugu bitandukanye birenze kimwe, icya mbere mu mikino y'iki gikombe cy'isi twabonye umupira uryoshye, twabonye tactique ziri ku rwego rwo hejuru, tubona ubuhanga bw'abakinnyi, ibyo byose ari byo bitanga uburyohe bw'umukino. Nibyo koko ibitego byinshi byarabonetse ku bataka, twavuga nka Kylian Mbappé mu maedisiyo yabanje, ubona ko yazamuye ibitego bye, no muri rusange n'abandi bose baratsinze. Imisifurire yo yaragushimishije, hari icyo yivugaho? Imisifurire yo muri iki gikombe cy'isi nayibonye mu buryo bubiri. Icya mbere ni uko hari amategeko mashyashya ubona ko bazanyemo, ubona ashobora kuzatanga icyo abafana baba baje kureba ku kibuga. Nk'amategeko ubona abakinnyi bajyaga batinza umupira ukuntu, ubona bisa nk'aho muri iki gikombe cy'isi babyitayeho cyane. Igihe umukinnyi yabaga yaryamye hasi kugira ngo abandi babone uburyo bakwiyoruganiza cyangwa baruhuka bagabanye presiyo, iyo barayimwe, ntabwo bigize amategeko ari kubibemerera kuba batakaza uwo mwanya ungana gutyo. Hanyuma ikindi navuga turabizi neza ko mu misifurire hari igihe habamo amayerere, byanze bikunze hari igihe habamo, ariko iyi tekinoloji yaje ubu ngubu, VAR yagiye ifasha cyane mu byemezo by'abasifuzi. Ibyo nabyo ni ibintu ubona ko byagiye bigira icyo bihindura ku misifurire muri iki gikombe cy'isi. Reka tubaze coach Dodi wa Interstar, nawe atubwira icyo iki kibazo yakivugaho. Nuko cyatwawe na ekipe by'ukuri yari bibereye, ubona ko gitwaye bibereye, kuko hari aho byahora bigera umuntu agatwara igikombe yatsinze uwo bahuye, ukavuga ngo ni facteur chance yakoze, ngo n'amahirwe yamusekeye, ariko kuwagitwaye ku bwanje vraiment je sinasi, nta nubwo nari shikiye Espagne cyane, nari ku ruhande rwa France imaze kuvamo, nabona ko umenga Angleterre ashobora gukora ibirenze ibyo yakoze. Umugabo narishimiye ingene igikombe cyatwawe na Espagne by'ukuri kabigitwara ibikwiriye, bimerita, itsinze aba concurrent direct, aba favori bakino gikombe nk'Ubufaransa na Argentine, kandi kabatsinda by'ukuri ibasunza bigaragara uwo ari we wese, abona ko ari ekipe yubakiye umukino kuri jeu d'ensemble gusumba ko kubakira ku ma individualité. Icyo nishimiye, icyo kitashimishije ni ingene ama ekipe ya Afrika yagiye avamo, icyo vraiment ntacyo kiri mu byambabaje cyane, kuko byarambabaje cyane uri kurarorera kuba uri umunyafrika, uri kurarorera nawe n'ibihugu byo muri Afrika ukaraba uburyo byagiye bivamo,
byari ibintu vraiment bisa bibabaje cyane. Ikindi nishimiye ndetse ibyo bihugu by'abanyafurika byo muri Afurika bititwaye neza nk'izi za Egypte, za Senegal, za Cote d'Ivoire, za Cape Verde na RDC. Ikindi nishimiye ni ingene Ubufaransa bwatsinzwe na Espagne by'ukuri busuzuguritse cyane. Nka ekipe rero nafana navyo ibintu bitanezereye kubona Ubufaransa ashobora kuvamo muri ya buryo tuvuga ngo bwabuze amahirwe bwagize ariko ukabona ko buvuye mu by'ukuri bwasumbishwe bigaragara muri buriya buryo. Nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Wowe wakinnye umupira urawukurikira urawuzi, ibihugu by'akarere byakongeramo iki mu mikinire yabyo cyangwa se byakoresha iki kugira ngo tubone u Rwanda, tubone Burundi, tubone cyangwa se Tanzania, Uganda, Kenya kimwe kiri mu gikombe cy'isi? Ubundi ngeka ko kuko abanyekongo nabo barabikoze kandi nta igihugu twegeranye. Ikintu cyangombwa hari ibintu nka bitatu wenda navuga nuko icya mbere nuko tugomba kugira ziriya za academy zacu aho ngaho mu bihugu byacu Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, tukagenda tugira za academy ariko uko zikomeye zirimo abana kuko bagiye selection y'abo bana akaba ari kuko ari abana babizi kandi bafite ubona ko bafite future, bafite avenir bashobora kuzakina. Ikindi cya kabiri nuko abo bana iyo bamaze gukomera umuntu yabajyana nk'Iburayi hakaba bajya gukina amakipe y'Iburayi bakagenda ari batoya bakamenyera system, imikino, ukuntu bakina, bagakomera nabo bagakina muri ariya makipe ya first division mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Espagne, hanyuma noneho bakaza gukina ikipe yabo. Babonye ko abanyekongo sinzi umubare w'abakina hanze uko ungana ariko ni mwinshi cyane. Ntabwo ari abakinnyi gusa bo muri Kongo, yenda natwe tukazajya dushyiramo abakinnyi b'iwacu ariko abenshi bakaba ari abakinnyi baturutse hanze ariko kandi bakina muri ayo makipe yo hejuru. Nicyo cyazadufasha natwe, birashoboka hariya mu gace kacu ko muri Afurika amakipe yacu agatera imbere. Urakoze cyane Bayingana François ku bitekerezo byawe. Tugaruke mu Rwanda. Hari abanenga imyitwarire ya FIFA ku byemezo bimwe na bimwe, wowe hari icyo wabonye wanenga muri iki gikombe cy'isi? Ngendeye kuri ibyo nari maze kuvuga, iyo speech ya Trump yavuze, umva ko yaravuze ngo yahamagaye ngo Infantino ngo aramubwira ngo iyo karite ngo ako kantu ngo babirebe neza. Urumva ni ibyo byose nyine bijyana n'iyo myitwarire ya FIFA kuko FIFA nirwo rwego rukuru. Iyo misifurire navuga nubwo yigenga ariko nayitegurwa nyine na FIFA. Ntekereza rero ko FIFA itabaye shyashya mu migendekere myiza y'iki gikombe cy'isi naho cyarangiye neza. Ku banenga imyitwarire ya FIFA mu byemezo bimwe na bimwe, je ku bwanje ndavuga ko dushobora kubura kuko FIFA iri hariya ngo irabirire neza umupira w'amaguru, utegure kandi irabire ni na rino rushanwa surtout
ku vyemezo rero FIFA yagiye irafata yerekana ngo ntikabura mugabo nibaza ko en general nibaza ko ata FIFA berabereye intambamyi ikomeye yotuma yafekta resultat y'imatch kanaka mu bigaragara utuntu nk'utu ntitwobura ariko nibaza ko ntabwo ari umuntu yabihagarara ko ngo wayiha amanota mabi mu bijyanye n'imyanzuro yoba yagiye irafatwa kuko iyi myanzuro ifatanye yitemeza akayitemezanya na bose mugabo imwe na riba yurabirire neza ikintu d'intérêt public mare ivyemezo rimwe musanga ufatanye n'udahuriza ko n'abantu mugabo nta gikuba cacitse uvuga ngo ari ivyemezo yafashe byishe byatumye iriganwa ritakaza akanovera karyo ku kijanye n'imisifurire muri iki gikombe c'isi nibaza ko hari ikintu cyo kwishimira ahubwo imisifurire yagenze neza tuba twababayemo si byatuma umuntu yidogera imisifurire ku rugero bavuga ko imisifurire itari myiza nibaza ko ahubwo kubera agiye habamo amasiripurize menshi yuko byaba byatsinze mbere mu nyuma bikagomborwa bigatsindwa nibaza ko ariho havuye rero benshi baza baridoga mugabo n'imidogo ifatiye ku marangamutima cyane gusumba kuri realite biba byabereye mu kibuga by'imisifurire ku bwanje novuga ko ari ikintu cyo kwishimira cyane uravye ingene yagenze ni hamwe abarundi nibo baca umugani ngo urupfu ntirubura impfane yibaza koko bifatiye ku marangamutima gusumba n'uwatakaje kugomba kwerekana ko yatakaje kuri arbitrage mugabo ntabwo imisifurire yari muri kino gikombe c'isi koca nkunze kubaza uburyo amakipe yo muri ibi bihugu Rwanda Burundi za Tanzania Uganda ubona bo ukurikije uko warebye imikino y'igikombe cy'isi ukurikije uko wabonye abakinnyi imitegurire y'abakinnyi amakipe ubona ibi bihugu byo hari igihe byazagera nabyo tukabibona ari nka 2-3 mu gikombe cy'isi birashoboka ko twazajyayo kuko harimo izijyayo kandi ukabona urwego rwazo ntabwo rusumbye cyane urwacu FIFA yatangiye gusa nk'idutegura FIFA yatangiye niba komeza kongera amakipe nibwo komeza kongera amakipe ubona ko natwe amaherezo tuzajyayo kandi buriya abana biteguye neza kujyayo birashoboka kuko navuga nko ku gihugu cyanjye nubwo wenda igikombe cya Afrika tugiherukamo kera ariko mu mupira ibintu byose birategurwa nimba twarateguye tukajya mu gikombe cya Afrika twanategura hari uburyo navuga inzira ya bugufi tukagenda tukajya kugikina hari uburyo twategura nabwo inzira ndende ariko tukazajyayo tugakina byose birashoboka ni ukwiha gahunda ni uko usanga abanyafurika benshi rimwe na rimwe bakunda ibihiye bakunda ibyako kanya ubwo niyo nzira ya bugufi wavugaga niyo nzira ya bugufi navugaga badakunda kujya gushaka nk'abakinnyi benshi bakaza bakabaha ubwenegihugu ibyo ni ibintu ushobora gukora mu myaka 2 ukajya muri ayo marushanwa akomeye ariko iyo ubifashe ugafata abawe ukiha igihe ukabategura neza ukabakorera ibisabwa byose icyo gihe ujyayo kandi ujyayo kenshi kandi ujyanye na babandi noneho babikora bafite n'iryo shyaka ryo kuba ari abenegihugu arakoze cyane umutoza Abdumba Rushimana ari nawe udusoreje ikiganiro mbashimire kandi abandi twari kumwe muri iki kiganiro mbashimire namwe mwese abakomeje kudukurikira gendi Yves Bucyana mukomeze mugubwe neza.